Что там, Аза? Нокаут! Нокаут! Çok balık. Birinci. Салам достор, мен Чикагодан Кеношаға келіп жатқам. Бүгін Мичигандың ортасына бардығыз, барып балық қырмайын дедіміз. Ошентип жылуу кийимдерди кийинип азыр даярданып. Буюрса жолдо балдар келатат. Glory Pro каналында эми мындай лайфстайл болуп турат. Мени жакындан тааныгандар билсе керек, акыркы учурда балык улоого аябай кызыгып, өзүнчө чебер болуп атам. Анан балыкты кызгангандар давай токтоткула, биякта балык көп, ошондуктан баарыңарга жетет. Акырындык менен көрсөтүп турам кардыгын. Бүгүн 6 киши бир лодканы жалдадык. Канча долларга жалдадык, канча долларга лайсенс алдык, бүт баардан көрсөтөм. Всем салам баарыңарга. Америка Кошмо Штаты. Ошо эртең менен таң атпай туруп, уйкулуу көз менен машина менен келгим келбегендиктен түндө эле келе алгам бияка. Так, бизде 4:28 болду саат. Ак жол экөөбүз сууларды салып алып, азыр 4 бала келатат Чикагодан. Акырын кофе алып, апатыбызды көрөлү деп чыктык уже. Ак жол, пару слов. Кандай? Уйкугандыбы? Уйкуганды. Бүгін қанша 5 балықтан қармайсыз? Бұйырса 5 маңындай балықтан шала қармай. Маңай жақсы бұйырса. Так, кофе, супу, наркотики. Қонақтачы қана. Қонаққа келіп қалып тұрмыз сен жаққа. Вот камерамен кіре өлечі. Қоқылыфты өлечі. Қана кухняға өлечі. Так. Азыр завтрак, кофе, су алып алып, життер күтіп атабыз. Ушундай кызыктуу контент кылып турам, бул бир заправкага токтодук. Каалаган тандайчы. Эми америкадагылар мындай кофелерди ичпейт, ачык эле айтайын. Америкадагылар мындай кофелерди ичпей калган. Жиркенишет. Только Starbucks менен Dunkin'ден ичет. Саат ровно 5 болду. Життер келди, биякта кайрат багымда толуп атат. Буюрса. Нурс, салам алейкум. Алейкум салам. Good morning. Good morning, coach. Кандай эс алдың? 1 саат уктадым, если честно. Бирок нормально. Настрой балыкка жакшы элеби? Биринчи жолу чыгып атабыз. Көрсөткүлөчү. Всё, научи. Бул жакта американский балык кандай экен. Салам алейкум. Аза. Мы на месте. Ана баш. Даярбыз. Мен 2 саат уктадым. Мен уктаган жок. Уктаган жоксуң ба? Всё. Азыр барып көрсөтөбүз балык кармаганды. Биз деле көлгө биринчи жолу чыгып атабыз. Братта опытный окшойт, а? Опытныйсың, а? Жок, опытный деле эмес, чыкканбыз бирок. Буйса кармайсыз. Жакта кайрат дуа кылып турушат бизге да. Жакшы балык түшсүн деп. Кийинки кадр уже. Так, ошентип мынакей лодкага келдик. Инструктаж өтөт атат окшойт чота. Жакта капитанга келдик. Так, өтө контролдуу экен. Аза болбойт мындай. Болбойт мындай. Кагаз унутуп коюлуптур. Кагазга чыгыш керек экен. Азыр могул лодкага отургузардын астында кагазга сөз чыгарыш керек экен, лайсенстичи. А лайсенсти кантип чыгаруу, кантип алуу, анан силерге айтып берем. Биз баштадык. Бүт кайрымактар. Так, Законду бузган. Кайраттын досу Ак жол.
таза барысындаки дымоо менен эмелер сомкені удочкаларды карачы, удочкаларды. Бул биздин капитан бүгүн. келсеген неме екен енді жақпай атат ғой. Тип бериш керек па? Канча примерно? Канча бериш керек? Менин туран коррупция экен да, я. Тип екен да бұл. Өзі тип екен. Капитанымыз тип. Жақсы жерге алып барып қойшы. Полициялар кетіп қалған ұқсайды да? Полициялар кетіп қалған ұқсайды. Қарағач. Қызарып шығып келатқан. Saat hazır 5'te 23 minutte. Pizza al gelip koy. İstanbul bugün. İstanbul. Инструктор şöyle olur hazır. Don't drop it out in the water. Tutарды, о, специально тұрады. Азыр ошондо биз мындай турат экенбиз, берге тутакап туруп, бул жерден кармайт экенбиз. Карагычы кандай керемет, ёлки. Так, кыскасы мындай удочкалар бүт илип берип койт экен, биз карап отура беребиз. Кайсысына балык түшсө, ошону алып туруп Мон чарпып, мисалы, могу удочкага балык түшсө, алат экенсиң, бияка келет экенсиң, бул жерге туруп, акырын тартып алат экенсиң. Так. Азам биринчи балыгы кетти, буюрса. Келер. Жакшы. Ташпа. Көтөр албайсың. Такап. Көтөр. Келер. Аса бирок сен лайсенсиң жокпу? Биринчи. Yes. Юху! Ай. Карачы бул. Йоп. Так, бисмилlah, экинчиси кетти. Кайрат мырза. Sizin gezeniz. Akırın gelir. Faster, right? No? Straight in temp. He's probably gone, but keep going. Maybe he'll still be there. Çok. No, I need to get my hands on that, but Sure. I can't. Hayır. Yeah, what's that one? Tak, Kayrat Mırza tartıp başladı. Yoksa ben operatör çok işini Kayrat. Karmaysın. Так, хоп, эй! Yes. Отлично. I got it. Точно жаңағыдай екен, а? Точно жаңағыдай екен. Только не спеши, братишка. Только не спеши. Бар. Карпы тауып? Yes. Up and keep it. Жоға? Бар. All right, now ride up the reel. Fix that reel. Try to keep it smooth. Аяғы жол. Чоңкен. Нормально. Хоп. Оқшаш қой бүтілі. Үйде көтіріп. Чоң. Келтат. Чоң кел. Жақсы. Только не спеши, большой. Жақсы. Жақсы, чоң кел. Maşallah dostlar. Geldim. Öyle götür. Hoppa.
Bazar çok. Bazar çok. Анан кетейин. Опыт бар. Холоднокровно. Холоднокровно. Не спеши, братишка. Только не спеши, Аза. Келтет. Аза. Сол, койролба. Шашта. Улды койрып, өйдө көтөрүп. Жакшы, мырса Аза. Анан кетейин, Аза. Настроение açılıp koptu böyle. Buyursa. Яй, красавчик! Что там, Аза? Эрска. Копия ғой? Нокаут. Раджаб Али, Райзеннің чемпионы. Бірінші раунд башталғанда эле. Азыр повторын көргөзөбүз. Йоу! Просто вырубил, да? Красавчик. 50.000 кишилик аренада Кыргыздын мушкери. Так, Нурсултан мырза. Келер, тотот. Так, тинтет. Right up, lift up. Keep reeling. Hello, you can still reel, bro. All right, now lift them towards me. There you go. Nice. The rod up. Öyle. Gel tat. All the way to your tip with that orange Öyle stick. götür, öyle. And now lift towards me. Up. Stop, just lift. Şu выше. Hayda. Yes. Kuba. Rajab, sen knockout kıldın, biz bir balık almadık. Güldür, çok balık. Sen karmadın mı? Bırak, kırmadım. Sırkıdan basın, sırkıdan. Так, достор, бүгін Мичиган ортосына шығып 15 балл қармадық барлығымыз. Екі чоң қалғандары бірдей. Лосойса, аябай дамды дейді. Бұйырса, бүгін жейміз, алып кетеміз. Ошо, шығып тұрла балқа. Сон, оншалық чоң.